Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kiman kiba kongsan menta ke sengi kilong. Da ke jingkemen pediang buram ke nongba Singapore ya upup Francis. Lakit ya uba prestun tensong sya New Delhi. Rakhi sengi khas saupusan snem ke Khasi Author Society. Ban. Da ke sudden death penalty kick lej Subroto Cup sya Manipur. Tomentagnya pai syaki Khubor ke bakam benya. Upo Francis prabuhnya usnam kerta ukli du ke balang Katolik ubala lej pilgrim nadu ke artarik Nailur sya Indonesia, Papua, New Guinea, East Timor bat menta ulapoi ha Singapore kari bakadu haka jingyat lenti jongu haka katway tarik Nailur. Kani kadi ke jingyat pilgrim ke bajrong bat ke bajngai tam jong upo Francis ukli du jong ke balang. Upo Francis ulami na nongba Dili East Timor hakapor khatway arpau baji menstam bat ulahiar kendo hakat lingsun Changi Singapore hakapor arsan pau no paisngi. Kani kade kesien baar bo ukli edu ka balang Catholic ulale jingo ya ka Singapore. Haus nam khat khandai spa prapo ndreu upo John Paul baar ulale pilgrim sya Singapore bat ula penlut san kenta hakani kanongba. Palat 1000 ngut kipat Katolik ke Singapore kila yenglan hasilenter ke surok kat lingsun ban pediang ngobha ban kublai yauni unong yalam ke balang Katolik hasatelak ke perthai. Kini kipat ba kila riam de kijan rongli rongstem ban penyahab dur berkalama jong ke Vatican. Kilama bar kibana pediang ngobha kila kawe hakani ke surok ban pediang buram yau kupa bakhoj Pope Francis. Dakaway kasur kabajam kila perta ban pediang buram yo Pope Francis. Viva Viva Papa Francesco. Maria poi hakajakasa Pope Francis ulaya kendu yaki reuniam Jesuits na kajinga Selok Society of Jesus SJ hakaba ulong udukot bashit rehem jongka Hasain Saviour's Retreat Center Pungol. Maria hiar na ling suin ha Singapore la pediang buram yo Pope Francis da Menteri Penroy Culture Community and Youth Edwin Tong bat ka kurim jong u bat unong kit ktien ambassador ka Singapore ha Vatican ka Janet Ang bat ukurim jong ka hakani ka jing pediang buram ladon lang ru ki officer na ka tenat ki kam korbari Ministry of Foreign Affairs jong ka sarkar Singapore Archbishop William Go jong ka Singapore bat kiwe ki he sarkar jong ka nikari. Ki khnaret ki bala riam da ki rong ba ithiang kila shat hakani ka jing pediang buram ya uni uriu kraw ka balang Catholic. Haka khat artarik Nailur upo Francis unia kendu ya president Tharman Shanmugaratam ya menteri rang badu bad ya menteri ka yo ka kot ahyeng dorbar thawan ka Singapore. Ki wei pat ki program jong upo Francis ha Singapore ki kentup ka jingyalang ha National University of Singapore ha Universal Cultural Center bat un penmentaya ka mas bakhoj ha National Stadium ban shim benta palat sanpho hajar ngut ki pai riunget Catholic na kani kanongba. Haka khatlai tarik Nailur unya kendu ya kinong yalam na ki wei pat ki jatnyam ban senran da Cardinal Luis Antonio Tagle Archbishop Edgar Penapara bad Archbishop Paul Gallagher ki ba lawan lang bad upop na Rome. Hadin ba ula pendep lut yaki kambaro upo Francis unmi na Singapore ban lej pai no sya Vatican Rome. Selamat datang ke Singapura, Papa Francesco. Welcome to Singapore, Papa Francesco. Singapore is the holiday and the vacation of Papa Francesco. 欢迎来到新加坡, Papa Francesco.
Ki Khubor na kinong yalam ka sengsan hima National People's Party NPP kia tho wat lada uba prestun tensong state president bat uba bat ya kashuki sembut menteri rangba ulakam yobor na kijing sumar Hanazaret Hospital lakit noya u marmar shanong ba New Delhi banyo kijing sumar ki ba khambha katkum kajing start jong ki doktor kani kajuk empatlah aban tip ya kerteng ke hospital balabu ya uni unong yalam ka Meghalaya. Nakaliang Presiden kan National People's Youth Front ba Khubor lang nongrem ula kentu ya ki para dekot bat ya baro ki paj ba ke Meghalaya banduai na kebenta jong uba prestun ba unyo no kam kloi ya ka jingko jingkhia ha kani kapor idon hangni na kebenta ka jing yo jing tip jong ki ba pon ki khot jong ni na kelem saudong jong ka Jylla Meghalaya ki bala phone ro sna ku state president ban wat ya ka jing tip ya ka Shillong jingman ka kot ya khia jong u state president badon borom jongi wadi ro ju por deputy chief minister jong Jylla sor preston tan som te hot kumbala yo i lemba ki lat pathai Khubor bat nakaliang jong haru ngawat jing tip lemba ki bhai ngasem kisuk ben menethu amne nak ta jing tip jong baro lang ba ka kot ka khia jong isar preston kumalam tahi ila kham yo bor shu shu te nakaliam jungi habang idon hakane han Khubor let na haka kerteng jong ka youth front bat ka parti hi ngin ai shu ya Khubor kitbok kityang na kamta i sar prustun ba ijungi ba inang yo ya kemet ka bakor bakhya ka bapura hakini kisni ki ba dangwan kata kadai ka ba khmat bat kumba hakini ki khnget sni na do bangla yo jing tip ya ka jing bom shat jong iha kamet na keleng ki unit ba na keleng ki jaka haki yeng ki sem ki jungi ya pendam jar ld nam taban bu ki jing dua ya bakarpang ya isar preston upading nongilam jungi bat kum juru ya ka yeng ka sem jong ihi bar ka wen bat kata kadai ka benta ka ba na keleng jungi ya don lang ha ka pang ki stom bat ha ka bakum ka Khubor kata kadai ka ba nakaliang junga na ka benta jong parok ki khot jong ka National People's Party ka don pha ya ka Khubor na ka benta Kakhasi Author Society KAS haka khatway tarik Nailur kalarakhe ka lungkhus nam ka ba saupusan ya ka balatip kum ka literary day Hasankardev College Shillong ban ai man se mi ki Samla pule ki ba yo he mak haka subject khasi lapan kup burom de ki khusnam haki kerdan pule ba pher u Dr. Ricky AG Sengkon MP na Shillong ulalong ukongsan u Presiden ka KAS Professor DRL Nonglan ka Principal Sankardev College kong Yurika F Lingdo kinongkit kam bat ki dekhot jong ka KAS rengkat ki Samla pule na ki college ba pher kila don lang ban punphu penpheng ya kani ka sngi kha jong ka KAS haka jingkran haka ni kasngi u Dr. Ricky ula kitbok bat kerkhu ya kani kasngi kha jong ka KAS da ka ba penkan mau da ka ba ong ka ktien kedai ka batte song ya ka jat banriu ka ban kentiu ya ka riti dustur bat ka ban wanra ya ka jingya dei hapadeng ki para briu haka ni ka jingya lang la plat pat baru ya ki kot balatho da ki dekhot jong ka KAS kabala ya ka ban ke song bat bantai yang ini pun tercak beri. Malor pakaian dulu, bangkan tiu yang culture kejomi. Dari aktif, kalau punya muncul bangga, kawan aku ia kajian dari apa dari di para beliau, kap numpang apa dari jompi jomah, kiwana kami berbagi tulis. Na kentu mulai keseng apa kenjingan jogi Dr. DRL mulai makiwi ki nongkit kam joga seng shisha baro ngi sakila kile ore shitong apa pai shi jing roi joga literature jing roi yang joga poetry drama ki fiction nanta kabisha ka theory, ka history, at kiway mabul, kibakilale. Nai nasukan ang ba dangdon pat shibun, kibarang sa shla, bat kiba kung author society makuntu, yung iba kibadong mula ng jingit kay. Ya kaban nang hakpan niya
kan mix hakaban akan tiu ia kan ia gain ke jong kong hakalian jong ka science and technology kalian jong kuat kakia hakalian dawai division yok ke kuat pun tatakan bak dai hawa jo kan ia phang pana so ba ka jing virgin wood ba ka jing wat benya jong ki para mengikai ki ba suku ki ba shido ludi ndai ki mengikai khasi ndai ki discipline ki be dalam handi ba Subroto Cup Under 17 Boys. Kalalej sa Jylla Manipur hadin bagi nong yalekai ka Meghalaya kila sya penjam knap haba unong shoot penalty haka sudden death ula kenjat yaka ball syabar na udeng gol. Ka jingalekai Subroto Cup hamadan ka nong ba New Delhi kalalong ka ba itenat bat ka ba shongshit nadu ba sedang hadu mandapoi ka second bak hadu. Ka jingalekai kalalong ka ba ya biangbor habaro kiliang. Kati Meghalaya kalayo buon kilat ki kabu ban penbam ya ka Manipur. Henry kinong tap gol kim shem la pendan kam ya ka Jabing, bat kila ailat palat tang ya ki kejat ban kawang bol. Buon ki cap ban tap gol kila serwa a shale air ni shajengai na kajar. Kabakam ithamula shushu kalong hadu sausin kinong yalekai ka Meghalaya kila shoot shabar ningat haka jingyada jong goalkeeper haka penalty kick. Ka Manipur kelak kertiau bat penjam knap ya ka Meghalaya da san ko lasau bat rak tiau ya ka Subroto Cup sya impal. Ladies and gentlemen, please keep applauding for our runners-up team. Kung nisab ite nadap ta jing kemana jing ro ek kilbon ba tili bala le ba ada state level ban ko shiru ska thong jing banya rung shi da national football tournament su to ne ko Delhi bertinju Bangalore nadap ta jing mana adu ta ba nadu kemat museum la ain ta jing ga school like ini but haju Khubor da ile kai baru ne sports Delhi bacha Bangalore kunjo हम तमे बेंगलुरु में न्यूयॉर्क आवा ना लादू की कंथई रुक ला का ना बा ने रो की लियन नो का क्वार्टर फाइनल्स ये की रुक रो आई तो मिला का की का टूर्नामेंट कुंजुरु या का mungkin mentakasi ba akajing ilaka idan mo program abdan ba lat ban rung takul ba katay breaker ya si ka bok jingin kasi duna हमनो शिलियंग ये bre kumbai iga game da si tanat war ki kai bha na ila ya bun ki news la bun ba ki chances ki la mes na game shidon hi kita ki bakla bujuna ye nahapan ai kublai bat ya bodo like di school hi bala position ida international football tournament bala bala Bangalore bar Delhi bat kumjuru ngai kublai perfect school ban kibala support should ham ya bodo like di school kumjuru ngidang kre pat someone one part dengan defend pat ya title juni state level kumjuru bang ya one hard yang sini ka pung bang usang man yo pat ka lado akan ni age group under 17 bar kumjuru Ki pulit kanong po police station rengkat ke jinge trelang kinong yalam kanong po region Auto Owner and Drivers Association bat ki bor shnong nong po bat shnong mauro haka khatwei tarik Nailur kila jurip bat penbet yaki jaka penyang kali kamai bat kali shimet hakani ka shnong namar bala jur palat ka jing khapnya ka surok ba kabala wanra shibun ki jing pinwet
hakalet kawan jong ki pad ba khamtam yaki khana school. Nadu menta kasngi lapen ben baro ki oto kamai ki ba penyeng stan ha arliang surok bandrung syamauro nongpo kin penjengai san mitar nakalat bat kumju yaki oto bat ki kali shimet ki ba penyeng baro arliang hakalat bandrung syadong sajer nongpo kin penjengai san mitar nakate kalan. Bat kila pentebru baki kali shimet kimbet banlet parking haki jaka jong ki kali kamai bat kumju ki kali kamai kimbet banlet parking haki jaka jong ki kali shimet. Naka benta ka jinyat bet yat renti ki kali bat banlat naka dheng khamtam haki jaka yo ka tenat traffic police kala rail ru ban perking no ya ka jinyat latlan ki kali. En pentre kam no ya ka one way bat no entry zone habaro arliang jong ka service lane bat kila kerpad ru ya ki pad ba ban bud renti yakini ki jing penben. Ini badi ini ketika parking bukan di Jerman gitu. Kani kalau beli bak salong me kajing pam kitya jo ginongnya auto. Astan ajong kimyeng lian saturok. Di kene urkom ngalong. Ki auto habala stan kim jumrong stan ajong kimyeng. Di kene kalong teko. Saya mon kini ki bab de beniang. At least siya kene lagi buram lagi stu dega bagi njak ko ane stan. Ada beniang maki bagi mailat beniang kuwi. Cuba mendak ku mahaji uwe jaka ki iba ki ini kali perbet hajaka jong ki semua jaka ki lokal taksi jaka jong auto kim dan hok baniang tang bala bek lai pembek hang no ide kita ide bende beniang hok taksi ki dan lagi jong istan ki de beniang istan jong auto de istan jong ki private kene bangkan private kila beniang chai uwe jaka ki private kim dan jaka hang no taksi hang ne na tai ya ane kesan ko niyang ham jam kego auto pise kiya private tengah pemula private lapulin nado alfa hado nongpo pon kamot kanon tri kamot kane nado step hado menit bagi skoti kimla paniat di auto melam niat di semua melam niat kino kali kimla niat kalau Shillong lagi tang one way na nongpo pon sang hamsin point kila pan ya, ini banwan na alpha chanong popon sobha what nam ya bat subha what nam rung bat subha what king ya kanon tri kumba katon komiti kala pembek kumba ka nongpo darbar strong kala pembek tok pungu bat but yaki kai bakila bo nang ba banlat baniada na mata ka jing blok na mata ka jing jenjar jong kinong lek nyangwan lara pi blok katno kalong ke ba deko bat kalong ke kadang kajinge namta ban lek dak ini kali kepada hok ban lek ban kit nongpang ban kit jor ban kit kino kajing don kam niki tiasa kabar kanon tri kalong kemne kanon tri kabar kalong from State Bank of India to Hamsim Junction kamut nang ni nanong po pon chado Hamsim sersilin kamut kabacha mingi kanir kadai non tri kani kalong brochisi ba pimla bandrung hagiregi servicelin kani kajo sakaba nontri kabalai kani na from nongpo stan sumo kamot kabadai nang ni sadu petrol pump kamot kani brochisi ki skoti ki ba ter ki wai kali ki mla bandrung sobha ya bot nanti ya kini ke bangi lakren bangi atai sai nang ma pin sutu ya pin tep kalau yo ki ong sai si pin wa daw yang kulit pada ipek yang ni, pada iban silang ni ngamtip, wat, cuma, kita ngamtin, mau kasar ipi, wat juang bamtip, nila pensai kenang ipi, so le bat buk yakni, bang nila pensai, pada ipi minta kasih. Hanon tri kabasau, kabut, na disi junction,
padu nongpo point kanil ada non-tri kanil badmit pasti de subha ba kini kibodon kali seperti baik ter semua baru kali kinumla bani nadu Ki pulit karib hoy kila kem saungut kinong lute ki bala lute bat show ya unongnya ka wei ka kali kit dokha ka bala ja hasang bangla haka surok ba National Highway 6 Ribhoy District. Kani ka jing lute kala ja haka por shi baje khandreu men step hasang bangla ya ka bolero camper. Kinong lute kila pendon kam da ka kali alto ka badon ya number AS1FN 4202. Kinong lute kila khang kedong da kani ka alto ban pensange ban bat jubor ya ka bolero camper bat kila lute lut plon ya ka pisa bat kene ya ka mobile phone na kani ka kali ke dokha habaki pulet ka ribhoy kila yo jing tep ya kani ka jingja kila penlong ya ka jing pahara ka bajur mobile patrolling bat laya lam da usap inspector SR marak bat kila pen upshrip hakeleng ki jaka jong ka nongpo bat hadien ka jing twet ka bajur kila yo ban kem ya kite kinong lute Nailur kani kakali alto ki pulit kila yo kurup ru ya kawei kakali baleno rongli bat kaba 4 don number satia. Ya kita kisamut ki bala syakem lara no sya civil hospital nongpo ban pendap ya ka medical examination rengkat u driver bat unong buat basya luti. Ki pulit hadin bala yo pediang ya ka ejahar persya ya kini kinong luti kila register case persya ya kini kinong luti kat kum ki kendon an bat ki jing toket kidang ya chakman. Bagini ki arlai benai kila bun bagini ki complaints bangiyo kamtam negi ni driver ba nya menme ki pick up negi truck negi bagi don ki brio ki bawan bangi on ki ba le robbery ki wan ki pensange kali kmanjong ki show kita nang to pada bagi tu ki mobile ka bisa te halor kata ka district kala simkhia ikani nang ta ngila man negi station ngila pha ba kin le bagi mobile patrolling te menen kami ka jia kumta hi hang ni hajan shan bangla kadon gwe ka pick up ka ba wan asam kede ka bakit dokha ka ba mani samarga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault ki yo ban show ki driver baru handiman nang ta ki yo ban tu ka bisa ki mobile phone yo ki kita mesti di mobile patrolling ki alert ki apa staff apa nampo PS nang ta ke special team ni ya patrolling baru kan nampo and ni yo pan detain ga kawai ka kali hang ni hajan paham si te hang to udan we accuse ki mod ban pet we accuse hang to hiu syabat ko jen ki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa lindo yo ban pet ya be ki polis te kumba hadin stengin tai ki yo ban kem yu uli pet ajan gagara jung yo ban kem te kumta ro supply badan sa armut ki badan lang te kita armut ki kerteng ki Krishan bor marwen bodu syam wajri te kita armi yo ban kem te uniu reki tangsang bodu Mustafa ki kidan kali ka alto ka badan ka number plate ke AS01FN 4202 te kini armut pada Krishan bor marwen berusia muajri gidon ka white baleno kata bang dan nama plate te bro sawon ila syakem te nila ai ki kendon jongkaan kepada Badak itu ki khubor ngla poisha ka bakun tat hadu bangin daya syambiang khublai shibon